uyophuma phandle ebhethini bazobe befika nje. Poeta. Aquele lá é isso. Que poeta.
Ay ma. Aw, fumula nga kumikara ka lang din mo. Wala ka na start. Ay, upapapwethu sikasondela sikesibonini kanani spontaneous. Hayi ngimisa ilento to makhelwane. Oh mabam laba bafowethu. Naye intombi engizala bangizala bonke. Awumadoda. Naye engaphuma kuyo. Bona udade wabo. Vele emntwini ongempela. Siyabonga ukuzalela indoda siyezwa xuma sewavuka woshukela wavukwa idress qina ke khona thina ke la Anesipesa singakanani awubakithi sigibika indonga bazela ufuna umntanami right hawo sesizoqeda khona nje sizofutha izintelezi yaphinde kwenzeke nalo izomthola somthola nalo somthola khululeka sabukani thina sathola ingane thina efoswe ngaseGoli eyayisilahlekile isipheqeda inyanga umndeni ungasadli ngisho ukudla safika sayithola nanazi insizwa omancinza nabo ongwane nabo fele emntwini so ke laba nje abesabisayo ukuhle ngoba sibabonile nje amakhamera baveza lapho kunye kunesishwapha nokuba nesishwapha tatha isibindi sokuhlupha kangaka umuntu enesishwapha ngawo bakithi sanibonani niyaphila uyabona khona isisho enani sitshela sona mama sisasuka siyofuna amatoho nanithi mase siphuma ngesango lapho isikhwama sengisibekela ngqoshe beminyango sengivalelisa uthi mntanami uhambe namathonga la ekhaya bonke labo uzohlangana nabo phambili ngabafowenu sizokhombisa lokho ke namhlanje ukuthi umfowethu lo usithole lethe akazi ngisho egcekeni kwandabandaba nami ngiyaqala namhlanje akazi ngisho egcekeni kwaZondi akazi ngisho egcekeni kwaDlamini kodwa umfowethu wegazi ngempela singamfela Siyababela bazokhombisa lo. yebo Siyaya. Ngizoba mopho lapho ukuthi ngingamamuntu. Wena wasathaje aphuma mama wasathaje. Imali lakho nginikeza ukudla. Oh, yasolisa. Kanjani? Nami indlela yolunge ngayo beniyangiqaka ukuthi hayi indoda akasongisa ilunga kanje. Engathi ngokubamba kumisa. Osibani bavele behleke besa lapha manje nawe ukwenze leyo nto leyo ukuthi uthele. Ngathi mbali lo. Awuna kwafika vuka. Bathi mandehle. Impilo baba uthi ayihlamba ngakumisa. Ayihlamba ngakumisa. Mana mfethu. Iyiphi enye imoto sesihamba ngabo bafethu? Zikhona bafethu Zikhabhiyoni ngayikhipha ngikhathi ngihambisa imoto beservice. Ngicela ungibuzele laba bawashiya. La. Khona la. Lesi basiguqile isifana. Basiguqile enkulu emhlophe. Sazi ukubashaya kanjani kodwa ilezi ezashaya. Behlangana manje noma Engabe ngidala ngako kodwa ngisola. mhlawumbe babefuna nayo uyojika ngale masebengena ngale babefuna nayo ngaphela amaqhabala Oqala isikhathi sisegoli. Bali zasade segoli sizofika sehill mina ngafonelwa sibhaswayo angabisana la mfuthu ekhaya selisho base beyabodwa-ke ipholo suku lesithathu ukulolu sisegoli kulolu lesibili ngesikhathi sikhula lenganasekhaya ngitshela mfuthumise nesibhedlela ngathi ngathi hayi no sizoza ngakusasa mase sesibuye yipho kanti akuzokwenzeka kuzoba kanjena njengoba kukanjena so isizathu esenzithi ngingalungisa amaphoyisa athi angime aqala athathe ubufakazi kuqala afikile-ke nawo futhi amaphoyisa ngiyawaxeka 3 weeks manje so asafike kabili la ekhaya kuloku kwesibili icala besedlulele kwenye police station le police station elikuyona baseze kanye labathi bazeza namhlanje mhlawumbe bayeza-ke namhlanje kodwa bayihudula kakhulu inyama kangangokuthi nathi sesisayifunela thina ngendlela yethu sathola ukuthi obani abenzelela kubi-ke masewazi ukuthi
abantu bakini naka bafowethu kulabantu nje abebathathu abavela lapha kuma camera abawu2 abala ekhaya bafowethu impepho yinya la ekhaya ukhokho wethu umuntu bese lo yedwa kubuka ngaphandle vele odumeke ngokunquma abantu ngaphandle kodwa nabo bathunyiwe futhi so lento le yinde kodwa ekugcineni empandeni zawo kukhona ikwerekwere elinye lawo elikhulu elidini elithuma abantu bona bangisaba ukuza ekhaya basaba ukuza la ekhaya base bani ngoba abafuna abantu abenza umsebenzi ocishe ufane nabo okwabangala endaweni so oyedwa wabo nje lapha ehlahleni lezi ezinye okwakhona lapha ehlahleni lezi ihlahla lezi ezibuka so ngoba iqiniso lingakhulunywa thina abantu ufane sifundise ngalabantu impilo yakho makwabulala umuntu iyonakala noma ungaqhubeka ubukeke umkhulu ubukeke unemali ugadwe kwenziwe yonke into kodwa impilo yakhe isuke yonakele ngoba umuntu uNkulunkulu uhlala ngaphakathi endodeni usuku nosuku uyakukhumbuza iningi lalabantu ababulala abantu ayikho into abayijabulelayo empilweni ingakho bathola bebiza amantombazana awu3 noma u4 indoda iyodwa ingene namantombazana awu3 noma u4 endlini eyodwa ekamereni elilodwa nakhona hayi ukuthi laba bantu ufuna ukubathokozisa ufuna nje behambe enqunu bephithizele bebenqunu la ngoba siyazi ukuthi usathane akagqoki siyazi ukuthi usathane wenza izinto eziyimsangano nje wenza izinto engahambelani nempilo ezingawenzi umqondo so ubona indoda ingena endlini nabantu besifazana abawu4 abawu5 babenqunu bonke bebanjwe benqunu kudliwa ama drugs kuphuma amavideo abo benqunu ngasebenza ingoba vele umoya omuntu usukume engabile noma ngabe umuntu uNkulunkulu yonke into ayitholelayo umfana umuntu uma kuliwa usempile mangathiwa kusuka impilo manje akekho umuntu onecala wafela umuntu ukuthi wayefika naye wakhe umkhonto wangena ayikho icala njengoba sebhekelizwe nje ngisho ngathiwa siyaboshwa twasenzana asinalo icala ngokukaNkulunkulu ngoba umsebenzi wendoda ufikela izwi so ke sikhuthaza amaze kwaNondaba ukuthi ayasikhuthaza lokho ukuthi mangabe abantu sebenze lokho bese kuba khona ukubuyisela okubi mina ngingagarantela njengoba ngiyathela emagcekeni senza ukubhekwe izingilozi zomhlaba kubhekwe izinyanya zabo bonke abantu abala izweni akuwona amadlozi ethu esenza sibe namandla okwenza lento akuzona ayilo esihamba naye simshayela ukuthi akalalela ikhozi ukuthi ithini ikhozi ngoba asikwazi ukuphuma emgomeni walento esenza umuntu esimshaya athi nilo esihamba naye so ke uma ngabe bezoganga ngawe kanje mina ngiyakutshela mfowethu ukuthi bazoyifela okubhlungu ke ngisho ithonga la ekhaya liyo understand uma ngabe ihambela ukufa komuntu kukaningi umuntu uyaphila nje iminyaka ewu8 efile ukufa komuntu kukaningi ayizale nje ingane zibe u13 efile kodwa zijike zifele ziphile nazo isebenze zibe nemsikodo ezifa yabo ulibo fuzo liyafa uNkulunkulu emvali njalo emva kwekhulu nyaka uvusa abantu ibonga isibongo emva kwekhulu nyaka uNkulunkulu uvusa umuzi uvusa umuntu osuke ezomela leso sibongo njalo emva kwekhulu nyaka indlu nendlu uNkulunkulu uvusa umuntu yabona so ke awukwazi ke wena ukuthi uma ngabe ingilozi yala ekhaya kulonyaka kule minyaka ivuse wena bese kuba khona umuntu ophikisana nawe yabo so ke singalawo mazwi ke mfowethu uphephisa nomama sesimbonile ngaleni phephise sikhona thina ngeke kusaphinde ke kwenzeke lokho kodwa ke isiqiniseko singasisho Mancinzi nawe ngwane ukuthi hayi kuyafuneka sibuye ehadini akekho khona umuntu ofika ukuthiwa nje esakhe akekho umuntu ozokwelusa inkomo lapha emzini wakho ngoba phela umuntu ola ekhadini kufanele ukuthi uzokwelusa inkomo kule mizi akakwazi so ke kufanele size nje siqondile sizokuthi make safice ngekho siyahlala lapho uyozabuye lapha khona sizohlala nje make ukuthi akekho bakhona ukungiphutha ukuthi ngiphuthuma kwanongoma ngiyophuthuma azini nizothi ngikhulume nami ekugcineni kufanele bafowethu angiqale ngibonge inkosi engaphansi kwayo uFord phinde ngibonge enkosini okuyiyo ela emhlane kumina inkosi yakwaMaca bese ngibonge insizweni yadinga bafowethu insizwa ikhona bafowethu yadinga intombi ikhona bese ngibonga kuona wonke umuntu ozobona lama video bafowethu mina ngufele emntwini angibanga nje ufele emntwini ngoba ngavele nje ngalala ngavuka ukuthi ngufele emntwini izenzo lokho okucabangayo ikona kwangenza ngabo ufele emntwini so bafowethu lilonke mhla ka1 June ngiyamemezela phambi kwazo insizwa khona noMancinzi
sila eHarding siyalivala thanqa eHarding uJune wonke eHarding khona cellphone leyo ukuthi solinda u30 wethu sifica ngendaba siyabonga June njani wonke sebenze siyavala kakhulu bafowethu eHarding ngiphinde ngibonge kakhulu bafowethu kumphakathi wonke waseHarding nakubona bonke abantu abasukumile nabakwazi ukungibona ngumuntu noma ngesiyena umuntu mina mangiyibuka ngiyabonga kakhulu bafowethu uShembe akabe nathi sonke naleli gceke lelo mashelela leligceke leli eninyathele kulo engathi bafowethu ngangena nenhlanhla maniphuma futhi mama bekhona amabhade benwaphethe niwashiye la ekhaya ikhasi nayo indlela okwageza niphume nenhlanhla siyabonga nyana okufanele kuthiwe endaweni ethile akathintwa ngoba uvikelwe iphoyisa elithile lelo phoyisa le-resign libe yinkabi sibhekane nalentini ngoba likwazi ukugqoka i-uniform bese liphambana nathi seredi impi sinayo ukuthi njengoba sesayibekile ohlakaniphile kodwa uyabona ikhona impi sinayo yona siyibekile usho njalo umfowampungosi ukuthi hayi impi ikhona siqeqeshekile nje futhi ngayo futhi uma uhlakaniphile funa ukubona lokho siqeqeshekile nje ngempi sifithi siyibekile sinayo ngoba sifuna ukukhombisa izwe nomhlaba ukuthi izinto zingenzeka ngokuthula izinto zingenzeka ngomthetho izinto zingenzeka ngeqiniso lokuthi atshelwe nje umuntu ukuthi wendoda lokho kwenza kulungile udayisela ingane zakithi ama-drugs ulala iy'ngane zakithi uyeke uyela kwelakini ovimba lokho kudakiwe ngoba phela sicengani kuzoshona ilanga South Africa lapha eHarding bafowethu nani nibukayo njengoba silapha sizokweseka ufele emntwini nina abantu bokufika enazi ukuthi amadoda eSouth Africa wethu nje ithi sinamapipa amancane asisebenzi siyafilapha layelani ngathi mangenza ivideo ngoDecember kuseculate ukuthi bavule inhlangano eCape Town ngenza ivideo ngathi mina lalelani lapha kuse-South Africa ngeke uhulumeni aphakele ingane zakwamakhelwane ezakhe ingane ezilambile abantu bakithi abasebenzi njengoba benganga nje labantu abasebenzi kodwa kunabantu abasebenzayo so-ke mangabe uyindoda-ke wake up 1 June siyathembisa ukuthi sizobe sikhona ngoba lento abantu bokufika akubona nje ukuthi bafuna ukuqeda ngalabantu abakhona sebeba nesizukulwane ngoba baphila kakhulu kwintsha ekhulayo njengamanje into yama-drugs bayamadakisisa umzimba ziningi izinto abazenzayo kodwa ukuthi kuzona zonke lezo zinto okwenzakalayo ngeke lowo muntu enze ubugebengu eSouth Africa iphoyisa lingabi khona iphuza uhulumeni ingabi khona amanye amacembu ezepolitiki engabi khona basuke bekhona bonke labo bantu naw mhlawumbe sekumele kufike lesikhathi sokuthi la sibona khona la umuntu emaziyo ukuthi iphoyisa sepolice station ukuthi lenza ukuthi silisho nje igama lakhe kwazi ukuthi iphoyisa station esukuthi ihlangene nabantu bama-drugs iphoyisa station esukuthi ihlangene nezigebengu umholo osendaweni ukuthi uhlangene nezigebengu ngoba lento kuloku kukhulunywa ngathi kukhona abantu abamasajwayo ngoba into esiyenzayo silwela sivikela izwe lethu akubona nje ngoba sibhorekile or sifuna ukubukwa sivikela izwe lethu ngoba masiyeka njengamanje izingane zethu ezikhulayo emathuneni ethu zobakhifela ngamanzi kumele sivikeke lokho ngakho sithi ngomhla ka1 sonke sizobe sila lesho babani babashazi le ayishoyo ethi onepasi onepassport onemaphepha ongenawo akahambe emazweni amaningi makuneziphithiphithi makuzoliwa okwenzakala isimo singekho kahle kuke kuthiwe ke amazwe amanxusa bemazi ukuthi umuntu wakho usezweni elokuthi konke uqale ngisho unqusho beke belandwe labo bantu ukuthi ayikho kuseneyinkinga abalandwe labo bantu kuthi sekusotheke kahle zona. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Bophakela umthakathi bebavakashela lapha eHardini itolo ekhaya lafela emntwini ngemva kokuthi kube khona isigameko lesivela kulesendakalako lapha ekhaya lafela emntwini kushaywe amafastero kushaywe etivalo temagaraji kuphulwe njena yonke into ufela emntwini wino
know ukuthi uhamba phambili ekuqosheni ama-foreigners la South Africa, and lately siyabona ukuthi labantu labenta lokhu ngazuthi hlezi ba-under ama-attacks, bayabashisela amakhandla wasibonile kungezwe emchunu, and bebavakashile kena bophakela umthakathi nabomzimba okhala imali madoda nje bekafikile lapha nayobona lesigameko nalesehlakalo lesendekile lapha ekhaya lafela umntwini. The good thing ukuthi uyabadi labantu labendele into lefana nalena lapha ekhaya kubo ekhaya lakhe singasho uyabadi, and uyasho ukuthi two yabo bafowabo, and then one walo muntu loyo umuntu njena lo ngasilunga lemndeni wakhe, and bayasho baqinisekisa ukuthi bonke labantu labahamba benda into letimbi kuma members eMarch and March nabonke labantu labaqosha ama-foreigners eSouth Africa batakuvuna lapha kutshala. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.